engikuzweleke futhi kuthiwa sekuphume no part 2. Nasi isithombe ngisifakile ngemuva, uyabona ukuthi kuseyilocation eyi-1 naleya ebivela kuleya ngoma le ephumile. Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe ku-channel, ulike ivideo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwivideo uyayibuka. SekuTrend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Inganza kwethu ey'nsukwini ngithi kule weekend esiphuma kuyona okanye mhlambe last week bekade kutrenda le ntokazi-ke le engiyifakile la ngemumva esithombeni. Intokazi-ke le ethandwa kakhulu abantu besilisa, ikakhulukazi-ke abantu besilisa abangasohlangothini lwakaZulu, amabhinca. Kutrendeke ivideo, noma ngithi ngilibeke njengolimi oluzohlonipha kuhlonipha nje imithetho yaka-YouTube. Kutrende ingoma ekhishwe ilosisi. So ngendlela ebekusabalele ngayo kuthiwa iphume ngokungenhloso, okusho ukuthi-ke iputshukile. So abantu-ke bephikisana bethi no, akusiyena, abanye bethi uyena. So i-VAR-ke nami ngiyenzile ngendlela yami, cha, ngaphuma nokuthi usisi uyena. If uzobuka ilocation la asuke erekhoda khona, uphinde uqhathanise namavidiyo akhe emsalofa, amavidiyo awaphosta ku-TikTok, uyakhona ukomperisha ukuthi no, le i-location eyodwa. So abanye bathi i-boyfriend yakhe okanye i-ex yakhe egcine isabalalisa ivideo ngesimo sokuthi usisi lo ebesehlukene naleyo boyfriend yakhe. But esikhathini samanje if uzoyibuka leya video the way yenziwe ngakhona, ngicabanga ukuthi esikhathini samanje akekho umuntu wesifazane ongashuthela umuntu lo asuke ejola naye, amshuthele ivideo othola ukuthi wenza leya nto ayenzayo kuze kube ukuthi uvela ngisho ubuso ngenkathi erekhoda leyo ngoma. So mina ngendlela engibona ngayo, ngibona ngathi usisi lo lento le uyenze ngamabomu. Kunento-ke eyenzakalayo ikakhulukazi kubantu besifazane, engasho ngithi abantu abathanda izinto noma abafuna imali esheshayo. La eSouth Africa kunabantu besifazane abaningi abadayisa ingoma zabo online ngenhloso ukuthi bathole imali bakwazi ukuthi baphile. Then bese kushala isikhathi lesi sokuthi mhlambe lowo muntu wesifazane usethole mhlambe indlela elula yokuthi angakwazi ukuthi ashaye iscore esiphezulu. Most yabo bayayenza lento but bayafihla. So kodwa-ke kuba nalesikhathi lesi umuntu wesifazane athole indlela elula yokuthi ashaye iscore esiphezulu. Ngaleso sikhathi usuke engasenendaba ukuthi leyo ngoma leyo izosabalala kangakanani, usuke azi vele ukuthi izosabalala. Yes, yena uzophatheka kabi if eseqonda noma ebona ukuthi abantu abaningi sebembonile noma sebeyibonile ingoma yakhe. So izinto ey'njengalezi abantu besifazane bayazenza. Ngikwenzele nje isibonelo, kunentombazane eke yatrenda nje kule minyaka edlule, ngithi about 2023 okanye 2022 mangaphazami. Intokazi ebiyaziwa kakhulu-ke ku-TikTok njengey'nkundleni zokuxhumana, igama layo uCN Boji. Angazi noma ngilibiza kahle yini but nangi ngimfakile esithombeni. Yes, kwangayena umuntu mhlambe esingasho ukuthi uyahlupheka, nje umuntu wayebukeka e-right empilweni, but emva kokusabalala kwevideo yakhe mhlambe abantu abamaziyo bazonothisa ukuthi impilo yakhe ishintshe kakhulu. Umuntu ose-right ngempela empilweni. Engicabanga ukuthi-ke lento noma leya ngoma yakhe eyavela ukuthi iputshukile, ngicabanga ukuthi wayevele ekwenza, but ekwenza mhlambe kube ukuthi indlela akwenza ngayo mhlambe abantu abaningi abakhona ukuthi bambone. Then kwashaya isikhathi-ke la abonayo ukuthi noma wathola indlela yokuthi mayikhipha le video cause vele usiyaziwa ingoma yakhe izobuka kakhulu, ibuke njengengoma ethathwa njengokuthi iputshukile. Siyambona-ke manje use-right empilweni. So nalo sisi-ke lo uNdlunkulu, I think lento ubevele eyenza but ekugcineni wathola indlela elula cause vele usiyaziwa ukuthi le ngoma if iphuma kube ukuthi iphuma njengengoma eputshukile. Engicabanga ukuthi-ke manje kuyamsebenzela njengamanje, noma mhlambe simbona engekho right empilweni, but I think
izomsebenzela. Mhlambe imali azoyithola ise-pending, ingoma isadayisa, kodwa ey'nyangeni ey'ngangakanani ezizayo sizobona ukuthi impilo yakhe ishintshile. Engikuzwile-ke futhi kuthiwa sekuphume no-part 2. Nasi isithombe ngisifakile ngemuva, uyabona ukuthi kuseyilocation eyi-1 naleya ebivela kuleya ngoma le ephumile. So kungenzeka kube no-part 2 ozophuma, okungenzeka mhlambe njengamanje kusatrenda isithombe but ingoma yona izophuma. Make sure ukuthi uyayilike ivideo, uyasubscribe ku-channel, uphinde ucommente kwi-comment section. Mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo.